najviše nam se sviđa to što ima dosta ljudi. Što je neobično u gradu Sisku sresti ovoliki broj ljudi, ovih običnih vikenda ili ne znam dana. Jel? A zašto smo došli? Pa svake godine smo tu za te dane i tako evo. Da smo i ove godine, da ne izostanemo. Živim ovdje godinama, evo prvi put sam došla. Lijepo je konačno vidjeti ljude vani, definitivno. I jednostavno da se ljudi mogu družiti. To je ono, za slobodu, mir, bez straha. Ove godine smo malo, recimo to tako, modernizirali i složili malo urbaniju priču. Zaključili smo da moramo svake godine ipak nešto novije osvježiti, a i specifičnost ove godine je da nije bilo nijedna manifestacija od Međunarodnog dana žena, pa smo znali da će očekivanja naših Siščanki i Siščana i dragih nam gostiju biti još viša. Tako da evo, sve nas je savršeno poslužilo, od prekrasnog vremena, od mnoštva dragih gostiju koji su izvan Siska došli vidjeti bilo dječji dio programa, bilo filmske projekcije, bilo koncert ili kušati vino ili vegetarijansku hranu u prolazu Holandske kuće, bilo pogledati Šikljadu ili Kupsku alku koja je bila u petak, danas je bio fenomenalan aero show. Mislim da zaista niko se ne može požaliti, za sve je bilo po nešto. Mi nikad nismo bili u Sisku, prošli smo kroz Sisak puno puta put do Zagreba, drugih svirka, ali nikad nismo stali baš i zasvirali, pa eto, prvi put je najbolje kad sviramo uvijek, tako da baš nam je drago što smo došli tu. I hvala organizatorima ne samo na pozivu za Silente, nego na ustrajnosti, na volji, na energiji da se organizira ovakav festival. Super izgleda sve. Čuvajte ovaj festival, drago nam je da ga imate, vrijedi to. Ja sam inače u Sisku bila pa prvi put u životu. I razmišljala sam dugo šta ćemo na koji način da se predstavim publici u Sisku. I malo drugačija postava, Antonio Vrbički na harmonici i ja. Malo drugačija priča za prvu posjetu i 6. koncert u posljednji pola godine, što je posljednji pola godine tišine. Tako da je ono praznik u svakom slučaju. Mislim da je dobra organizacija, puno ljudi, usprkos svim ovim epidemiološkim mjerama. Sisak je pokazao i dalje da živi, da voli izaći van, samo treba prava prigoda za to. Mislim da mi je Šikljada najviše se dopala. Svidjelo mi se to što su oni dale sve od sebe i što su išle do kraja, da nisu odustajale i to što su se trudile i nije bilo briga što su ove ih prestizale, pa su onda na kraju ipak pobjedile. U ekipi imamo dvije lađarice koje su veslale maraton na Neretvi i osvojile drugo mjesto. Cilj nam je popularizirati sportove na vodi, veslanje i zbog toga tu imamo još jednu veslačicu koja je veslala lani Šikljadu i jednu veslačicu koja je ovo prvi put da vesla bilo šta na vodi i presretni smo što smo osvojili prvo mjesto. Udruga Lađana Stabljina je sportska udruga iz Stabljine mjesta kraj Ploča. Mi se bavimo amaterskim sportom veslanjem, tradicionalnih čamaca i šta veslan dođe pod ruku za veslat. Pa smo se nekako uputili, čuli smo se prije 5-6 dana ekipa, bili otišli u Sisak, a oni mogu toliki put prići dole do nas, pa da nismo ni mi toliki da nećemo otići malo se zabaviti. Mislili smo nastupiti sa dvije podjednake ekipe, nismo se mogli okupiti, pa smo stavili kao možda malo jaču ekipu, pa smo eto uspjeli nešto tu na ovim brzincima od minuti i 20-30 sekundi nešto uspjeli osvojiti. Tako, dobro je.